Gikundi kimwe gitiga kithirikari kiria kia antu babethi kuma rutene rwa Meru town ni gicumiritie na gukinya ndene ya ntura ya Mutwati ndene ya Igembe North nikinda gikomba gucemania na ana baria bayo ana bahari na kwithura bagibekira inya na njira ya kuba tauru cia gutumira gitene riao ria mweri. Batongeretwe ni munene wao uria ukumenyekana ya Gacheri na ndini bethiritwe bacemeni na twana nkuruki ya 240 baria banenkiritwe tauro iji cia gwitethia igitene riao ria mweri. Aciari, arimu o amwe na baba ni bethiritwe bagicokeria nkatho gikundi giki nuntu bwa kujukia tagaria riri ria gutetheria ana baba bate guciumba nikinde bakomba gukara bae comfortable igitene riria bae kirasine. Ivoya ikundi gia Sekima nonto bwa kwamua kutuliungira no tutetheritwe ana tatwale tura twetheritwe twepitia changamoto cia kwacia band riabe immenses na murungu abotharime abo maisha maraya na abo toro boya urabukaria bone inya tujujo na tujujo twenu nkuchokia nkatho nyingi kiri Grace Park na Spark para bomba ukinya antu kuya na Arua nuntu botetheria anabari na sanitary pads rimwe we don't take it for granted sometimes sanitary pad kitu anaturi muitora nuntu tundila na vulnerable children then squee yetu bati some batebethene kana baina na bangi vulnerable na that sanitary pad is very important to those kind of children. Itotherete twena kuwirwa ko nene kuma rukire twiritwe muno na twena nkatho nyingi tukiwa murungu abatharime sana na ngai abeke mantu amanene na abokirie no ntubwa ukirie kana kakare bakwithira bai provide na beto ba tware na sanitary towels na batu tokwiba twethankifu sana twe community ya KCBA no ntubwa Sekima and Grace Park ngai abotharime sana na abweke mantu amanene ntubwa Sekima nontu bwa kuyotuliungira muthenya na Arua kuyotetheria twana twetu na sanitary pads na Grace Park ibwe nontu bwa kinyaga ubaritana na bau kubaritana mantu yotheru ubakaranja baina period bateka imesa ebethira bari matha uni angu sokia nkatho ndio mwe wa Kabase based community ngibwira ibwe mwathani nete ambere obutharima na tharimi kinyango isieni asanteni. Iba na tabata kandi asante murungu abotharime waliojiorganize ili watupe kitu. Mungu awabariki na watende makuu. Katuge ibwe gakaire ta Spark success iturugire tukagwate munkijwa kungarisha jiji na kungarisha mwanadada tukujurania withirana wetu na Spark turugire ikagwatia kamanto jonde na riu tukugwatia munkijwa teorarua cha kuhakikisha tukungarisha jiji na tukungarisha mwanadada ibwega bonde kiri sponsors betu mono kiri Grace Park na barabonde barachitirete kibinafsi kuhakikisha untu bobo kujurana ambuge ibwega mono kikabasia family and may God bless you. Nawe Gacheri ya kiaria tukomba ku deliver promise ira twerere anababa ritokabaretera na twe Sekima Pricing na Spark Success Limited Company na to support twe Grace Park Hospital. Itokuga we are going to keep on doing this. We are going to make sure that we dignify the girl child. Togaita aiboke mwana mware ethirwe kuthura mwana mware thira ona ndamwewe mweri tegentukia aibo itokwenda achiari na unja bombe kugwata anabao bare batige gwita guchwa utethio kia antu baome na nuntu beta guchwa utethio kia antu baome na ino bagwita gutumirwa bothuku na itukuromba mono utethio bathirikare tukomba kuona utethio bathirikare kimantu ja tukuthithia ndamwe mweri tegentu kia kuthura no kwenda kugia ndamwe mweri kana utekwenda kiu gintu wambiria ndamwe mweri mwana mwari utumba kwepuka gintu kiu na itukwenda kwensure mwana mwari atekwaga sanitary towel agita skuru na atumba kwikwa kimantu zangi jaraja tiagirite. baumagaritwe ni cibitari ya Mutindwa iri ijikene ya Grace Park
iria ithiritwe kibatetheria na njira ya gutetheria kuthima kinya mirimo itenelea bokarikieni na giki mutongeria wa gikundi giki Grace Park aritie na coketie nkatho nuntu bwa kari na aturi ba kumira na gucemania na bona kugwatakirira. I am not the community for their cooperation tukoe narua shughuli yetu kari neo tukoona wita boya na wita nambere twe ya Grace Park tulikuwa tunataka kuja kusaidia the community not only in our zile services tuna provide kuhakikisha pia it's part of the mental wellness program yenye aribaba ingeba kulokera ne bateseka no mentally no tubate ku attend school no tuba wasi into ya pads tokari na team nene mnoba kumba kulana about their health yitariube the robe in their periods bakumba kulita no bombo usieka no theru na kuzuia mirimo mingira yana sia infections ya because of kuithira kutena hygiene mzuri itarira. So nashukuru sana hii timu ya SECMA wametusaidia sana kwa hiyo shughuli ya barita na hygiene. Kiatho giki ni giukarikinya na semina ira ciambiririe rukiri ni kenda bakomba kwarirwa na kwewakirira gia kung'ana. But I want to encourage you. Hata mzazi akikosa, there is no hate for the parents. They try. They do what? They try so hard. Na ukiona mzazi amelemewa, si kukataa. Ni eti sasa amefika mwisho na hawezi. Afanye nini? So it is going to trust the process. That is why I'm telling you, always trust the process. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku Maya Mirigone ya Igembe. Kabachi.